米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。巴杜鲁人以大邦古敌人以大，将我们自己交托给主。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿尔努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以乌利兹杜鲁布罗兹在阿兹方萨卡里马阿杜西尔苏阿尔萨。Patuluran aku i disonan ku ahlingo aku. Tabangaw o sualinay akawas kiso o mamipaoripay kiso i takwanan. 答案：我把自己的灵魂交在你手里，上主信实的上帝啊，你会拯救我。诗篇31篇第5节。Sarikakaw Yo mapacak si yes i jujika i maala ningla kunini asuar amilungos to pipaorip no wama akawas. Pasoolin si yes. O mi palametlay to tamlaw atapang ko kawas. Ato lengan ukawas ko pitiaran no tamlaw ikapatlesan ato karurayan at lemak. 当耶稣被钉在十字架时，他引用了这句话，向天父上帝祈求他的拯救。耶稣相信，上帝是赐福人的主，并且当人处在患难和困境中时，唯有上主是人的依靠。米德伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，mangalay kaku a paturur i diswanan to pulong no orib ako.Ano ika ngaayan to no orib, ano ika tatiihan to no orib i, sarutsutan ako kufalutsua amiti i tiswanan. Taliputan iso kako, parihatayan iso ko orib ako. 主啊，我愿意将生命全然交托给你，无论处在顺境或困境，我都要全心信靠你，你就保守我，赐我平安。Pakai ni i tatamanay ang nganganutapang di Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。